kod mašine za čučanje. Ove nekakve podloške koriste cure. Ja ih razumijem i zato što su one najčešće sa malo užim ramenima i ovo ih previše ih bode recimo u ključnu kost. Se stavljaju male podloške. Ali dečki koji ovo stavljaju su curice, to je sigurno. Nema zime. Dvije varijante su izvedbe. Ovo je zapravo odlične sprave. U jednoj varijanti više pogađamo kvadriceps, to je ovaj dio kad su nasljedni leđa na spravi. A kad smo okrenuti prema spravi, kad su ramena ovdje, onda osim kvadricepsa možemo pogoditi i dosta gluteus, pa i zadnju ložu, odnosno nožni biceps. Težina ovdje nije kao na čučnju, nego ovdje ljudi dižu u pravilu puno više kila nego na čučnju. Ja sad ne znam da stavim, evo stavim ću samo s jedne strane. 20 kila. Pošto nije slobodan uteg, ja mogu sad s jedne strane ostaviti 20 kila, a s druge strane ništa recimo. Ovako ću pod spravu, malo podići, osigurač ću maknuti. E sad, ako su vam stopala preblizu, nije dobro stradat će vam koljena. Od ovog ukrata će vam stradati koljena. Znači, nekakav adekvatni položaj je ovaj za vanjski dio kvadricepsa. Što je položaj stopala šire, više se pogađa unutarnji dio kvadricepsa i aduktor. Ono što ja volim da staviš noge ovako široko, ti mi najudobnije i vi sad možete se dosta duboko spustiti. Sigurni ste ako ste naslonjeni i ne odvajate leđa od ovog naslona. Tu ste na potpuno sigurnoj poziciji. Ruke mogu biti tu, neki će si možda malo pomagati s rukama ovdje ako dođe do problema nestanka snage, nestanka struje. I znači ovo je varijanta gdje radi više kvadricepsa. Udah, izdah. Udah i izdah. Kvadriceps isto, samo vanjski dio. Udah. Morate se fokusirati da potiskujete petom. Ne kažem da ćete dići prste u zrak, ali samo fokus i da gurate petom. Sam taj fokus će vam pokazati kolika je drastična razlika na vaš kvadriceps u pokretu. Idemo pokazati varijantu broj 2. Ovu koja je malo manje za kvadriceps. E sad, ja volim da su stopala isto skroz nazad i široko. Prsa su izbočena, odnosno izbačena skroz naprijed, jer onda je leđa stoje dobro. Ali guzica mora ići unatrag. Znači guzica ide unatrag, leđa ravno. Isto pokret. Potisak pokreta je petom i kad ste u gornjem položaju i napravite kontrakciju gluteusa. Kontrakcija kvadricepsa je slabija sigurno nego kod ovog prvog pokreta kad ste nastavili leđa na spravu, ali ako hoćete napraviti malo bolje guzu, stavite na kraju. Udah i izdah. Udah i greške bi bile klasične greške. Grbljenje, potisak na prstima, dizanje na prste, što je najčešće zapravo kod leg presa da ljudi u nedostatku snage odižu pete od podloge i guraju prste. Ono što morate znati je da su prsa skroz naprijed, leđa su sigurno dobro. Leđa mogu biti ravna u bilo kojoj poziciji. U ovoj kad stojite i ovoj kad ste savjeti. Samo je cijena veće ili manje opterećenje na donji dio leđa. A ona su u principu sigurna. I
Ne znam da vam još što treba se uvijek. Ja mislim da ništa.